Asante mwithikisia na musiaisia wa channel kitu cha Athiani TV. Nitwakukethia ingi na tutho cha oingi twende kunena ni ndini wa kikalo cha Athiani. Nyene twakaslim na kondiro mugamba munjanja na konito stano bagitale tangazi yui pepe sinduna wenda tuinenania na twayoania nisiumilile nisiumilile janeziki kindu chambe kikonetia Aume maitu Aume maitu inywe na aka maitu menyu ye ila mundu ume watwana yes na mundu mukatwawa expectations ya mujanja we uitwana yu with ya mweta kwika family na kutulia na kibeti kimwe with ya uchusete mundu mukomwe yes kati wa akaonde na kwa yu ngitwawa ona chusiye itina omuchumbia no twendewe yu na kwa ngitwawa ta mundu muka na kwa nethi ane amwete mundu kuluma na mundu ume weba umwe katika mutwaano mundu umwe ula wisikie ni serikali kanisa niwe kanisa ula wisikie ni chama ni serikali ngalaini okay yui okunikili ula wikiwe wao yumituki tu mwake wana ni ati Aume ingi ala mekate wa mutwaano inyu mutwaanite yes mena aka ange ti ibeti ni akangi akangi maimiba muonza nza kwa mutwaano utakaleta ki teitaleta kibeti na teitaleta for example whether stano we na ibeti itatu Eda we na ibeti itatu yu tuitaleta isu teitaleta ibeti isu teitaleta akaya manza muonza issue nenda mwelo a differentiate tuetete kibeti na mundu muka yes wanza na moyo akayu yitakwa for example yes nditha ni twaitwe dina mundu umela wa nomba yu yes lakini ni Aume angi eli takanata tu eli mainiba mundu ume ni monza mainiba aka na mundu muka ula wi ala me mutwaano ni mena Aume mena aka Aume angi nza eli mainiba eli na esu ni research yeketwe na ya approviwa na yeka na yatumbirwa makanzeti yes na kila bando yue mujanja ndweko kumane yande ndosia hizi mwilo eliba jina problem one topic leko kwa affect ndokala niwe kai kwa affect na kwa niga ukunikeli wako kindo chambe mujanja wene ukwitikana na ukunikiliusu 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 bala na lea na we na lea na go completely na itumimia me azia aka specific muka uko ne azimu uka mwa tuko manena ni wezi niba muonza ala uyite na mayezene 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 kwa kina mbomu na huo mesi we mayezene kwa kina mbomu kule kemu akani muonza tiwo you are ala nina mo I'm sorry to say na mwika sorry mwika bilele mwela ni mundu no ke kwela no konjaji bisi we mundu kwa kama kuliati kama kuliati ni mutapike ndikemu nyeta ne mundu ume kumanage kana kumaintain mundu mukawanza very expensive kusinda kibeti yes 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 and one that na mahitaji manene muno na tia dinena na experience
Amedha na maitha. Ti experience. Ono kana na experience. Nundu kipitino kielezea yuluwa nzwi dina mbeza si azwi. Kini mundu mukanza ndo mwelezea. Yukilia yuna eka ngokuweba uyu. You know ke uyu nejo ketumye okunekeli osio kwasi ati nake mundu muko utwaitwe nake na umeangele meba yanza. Ngena ina yunetha sasi onde ukombia ndo ina mbesa si anzwi. Andine so sa ukwa. Kawe. Yes. Endo ngaye. Aya. Akastano mwaka. By the way, let me tell you something. Mano ngoya kwani boyesuwe kala. You what have you understand you? Okay. Kendo jambe you. Okunekeli osu. It's like they want whoop you. It's like wonzu ula wayetwe ni mundu umyokongelaka. Wewe yaseni wo the mundu muko. Of course. But nina alea. My question is Zambezi isa kumaintain mundu akamonze sieba. Ai sieba. Aume maimbesa. Aume maimbesa sta. No mundu muko kutabi. Aume maimbesa. Ai, aume maimbesa. Ndana kasta no mbesa. Aume. Umane. Oko kulia mbesa mabamba friend. By the way, sano. Neither na friend. Aume mbesa. Neither na friend. So to say kwanza ni wa kanisa. Mwanosu aenda anangale. No kuna wa biasalo uru anomutabanya. Town yonde by the time mutwaano nake amboni si town 182. Na ti town amesivete town 1 Kirinyaga akazia Kayole akazia nwesi town yiso nesi au ni mundu muka Kayole 2 Kawangwale si aya stano nine okiu. eka ye motabie kendo yu okunekeli osu ne wangu lakini ngukulia kasilimu beba ndo tia letie ona monza mewetwa na nini bana nenge na kuwe koko na bitina tivi tanye ndio momena oyo no ndungi wina No, see, again, ni mutelimia the society. They are not soko ni chafu. Pa yanza ni pakio. Ndiyo wazi ati research isu ndio confuse the society. Nundu ikeza mjanja ni wa manaka na mukau ena memera. Yue alafu yuko yakane kukoli okendo kingi stano. Ndo mundu tisawa. Yuto akibeti yu. Ndo ayu tisawa. Kwangeleka nyendo kandwa yeba. Nina utwaji. Haya, yundo andwa ayu. Yu kandi yeba haya malele kwenyu. Bandi ya malele. Yes. Na yuna aku yoko to koma ilobi. Yundo ko to koma ilobi. Yu ido koma ba ilobi. Na kwa ne malele. Yuwe nondo nyendie bakube. Agostano no kwata mundu mukongi. Yumusi okenuka emwa kwa mye itatu kana mye itandatu. Sawa. Na obuto ine peke tonga ke buto ine kana mwalimu we buto ine kana andwala kumuno na amedo tuka na ala yuma na nsio gyo mabo bateki ni mamota onekana na mamota andu mabuchari na buchari Yunga hapo ka soko ngadi unywa supu mbuchari ne mana ajela za makokela waka ukaya na udima na manusu ukaongela okay wa 3/4 ukaongelwa na yuno to na yuno nyanga soko kwata na nakuizo kwa baba ilo one soko kwata ngo kulia ndono nene uya kaka silimu ngukulia na ndono nene uya to ye wate naka pesa ndo ina sio unaye naka maku Bona jaiwa mundu umyokuya mundu mukaenda withi ya ala umemaku mpesa. Iloki akuliati we maonenge mpesa wisilia ni umyapa. Isu not a question. Question ma. Isu ni answer. Mundu uti mochewo. Isu ni answer. Wandu mochewo. Iloki kibeticha. Ndikwa mpesa isu mulea utonya ni. Pesa siba. Isu munenga. Teka moni hata. Teka mwe aye. Njoko ndukwaze no thukumie. Yani wona kutio wa ilo sisi yokona maubandili. Nyeko ni kuruzo ni yako nati. Stano. Uchunguzi usiyu.
uchunguzi usiyo kindu cha mbeyu kila kitu na ndo amachunguzi makana anga mungu akaywe wandu ndaite kila kana mukamu jana wewe ramambi ya mezi ya mau ndo ne mukau mbesa hii yes ndo usuvia mukauwe yundali nila waile itho yeta mukau wetia akatunge ba sokoni sia thelo stand trying and discussion yo wake kaloni to yazi aka mundu mukanu buna akamazia mutea na kuzaisu undu ena bina muno weshuguline sio manda mbesa akadikuwe mwana ya moda mwana kwa moda ya imunenga pesa pesa ayende na imune service bas hey yu mwati ibeti musie aina yoka no eta yu ano awekata ngimanga pesa saitani na ndo nenge pesa no hivi na kwa ndi kwa njoroge twamina ne ha aya ndiko njoroge ukenye neko mutete na wewe neno wetedio neko ngetai utunengete stress no pesa asia kilondo kindu cha mbe kibeti chenda mbesa kindu cha kele kibeti chenda usubiwa kindu cha katatu kibeti chenda usubiwa na kesubiwa na kesubiwa no asubia kibeti alafu edikisiate kila kitu twaanza undu kutweet wabaya anza ni muntu mugozi yonge tiwo uko ni tweet uzile kwa mbesa ni two different people uzie tweet mbesa ninge tuyo tuyongwazia huyo ana tweet pesa mwama neka uchunguzi mana tumito no mana si wewe yao mawe wa kwikoju maili mazunguzo kola tukumya ndawa ya ganga kola tukumya ndawa ya pressure kola saitani mama simetini zito mama ichunguza ndio mazunguzo etamo kendo kingi katika research mukapata newe tu kana ni faithful kana titive mama nawe tu faithful yes ando makuma Garissa Kakamega Turkana na Kirinyaga asuma ndezi we faithful no you can you as a mundu ta muturukana yu muturukana yewezewe aze atwa atwika no asiawa nekatwika kapese no atwika mundu ume ni watwana we andu aziwe zimekala kuna ibetisio mekala ku ona menda kuongela nimekuongela ugaye nungadia muturukana osiu atwaite ibetisio wazi akama maina talonzeni wa faithful ai mukambe ndikela pa mwana aku yu thane nuwe ona magitwi ai imeisela ba iwe mugamba believe ati mmoja weka kuzaweka akamwa mmoja weka wazi aibana pa Turkana Garissa Kirinyaga na Kakamega ndo asumena me mpaka mutwe Kakamega kundu kukuthukite na yusu kana sio mbaile siyetekela huo twa ibeti mbingi ene kama ile twa ibeti mbingi kwa kukulia ati na kwanye yuta kwanye yetekela twa iwa kibeti kingi wendo ya kibeti kingi toke kata ni chau ni na question mark Kirinyaga Kirinyaga ibaya Kirinyaga ku chawa iguru na isiati makita kutishwa ni ibetisio mukewa no kweganza aye Kirinyaga ngulije nyeju ngutabie Kirinyaga ibetisio nizo zia umengi nizo itongo eti Kirinyaga serious Kirinyaga through my team experience through my makoma mabingete na kibungwa na kibuli kutilwa kunyofolewa ukakwa tu wewe keta wewe tamudhidu akona kona ange uye the ndo wetha iko na kona ange ni mololo na ni na we na kalio na ni mudhidu adono ni mudhidu na kuku Kirinyaga no go Aume mabwa wana amuka lakini baba faithful yes asu ni wia maka kamega ni kwitikelwa maka kamega ni kwitikelwa kuongelaka matukuro kupokoti ni kwitikelwa kuongelaka na kuikala mate menanza Kirinyaga namo ni kutishiwa ngoja idia kama rendo mautishiwa sisi watu wa kutishiwa
Facebook. Ati soma hivi na wale. You mwethigezia mwiloeli. Ni mwose iwe ibeti. Ibeti teni. Ntiwatiwe. Ndo mwe kwa sobea. Tina Aume kana atatu kutongo za. Na ibeti. Ni ibeti yu. Aume yu men. Mena ibetinge. Akangi. Mwanza. Sembuse wewe. Ndio mundu. Edi wazi sembuse usikibetike cha nyumba. Benaki. Mwanza. Asuni mauko nangale baba. Wenu Azui mauya mbesa. Mbesa. Na ukunekelio uzishie andu ala membesa. Mawe wetu ukunekelingegwa woyi. Yue, akaine motabye yugendo kila kibo yu. Yu ukunekelio yu uzishie andu ala membesa. Mogamba mujanja anda mbesa. Iwe otena mbesa otabonete kibeti chako. Paike ingi chanzo obonya. Yupo. Tiwo? Stano yu. Kila kibeti chako kiboni yu. Hani onoka pipa yabe mundu mukonge wanza yu. Yani utatoja mstati kayama. Ndekona. Kiboni eti. Ukona engineer zwe kayama. Indi mundu ome wena mbesa. Kindu jambe mundu ome amesia mbesa ongela kibeti. Wena kuno kwa nangamia. Yutoto uyatongele mbesa nikanatongele ibeti. Ome amesia mbesa ongela kibeti. Inone nina mbesa ni uongela. Tuangelile. Ukitokea weta. Mwithugizia kati. Subscribe. Na kwanza muno ba mwithugize muno kando na kusubscribe. Ka comment. No hivyo. No sio ko like. Na muno ka comment ye kindu ke uchunguzi zote ni mundu wina mpaka mtu wewe kana no bo wa kweli. Na ni muthatu na kwana liko kunekeli na ngoko mutabia. Nenda mugamba mujanja. Aga ndo start up. Bless.